SERCHIP Cable Network clear to that Sibai Ule CHANCHINTHAR Lawngai Thla Ang Achiar to Lucille Chanhimi. VAWIN kan SERCHIP ZAWLPUIAH KHAWL BUHSENG RUNPUI NEIH he hun hi pusila rinsanga Agriculture Minister le pulal do mabial to MLA 10 an manpuya bial to MLA hian bazara CCTV ahong ngalbok. VAWIN somni panga November sang hi somni pakhat nga ni hian SERCHHIP-AH bial to MLA pulal do matsu matphaya Agriculture Department board sai KHAWL BUHSENG RUNPUI neya khwalza oma changin hun aron manga pusila rinsanga Agriculture Minister chu KHAWL ani pulal do man bial aron tlo hi kumin kumtir lama SERCHHIP Bazar building a CCTV a chopsak awanga lom tu soinan SERCHHIP Bazar building a dornei tu te chuan puan le shol zo ar chival le chumhe chi shang an lo pe a an mamoti an lo thlen bok matphaya KHAWL BUHSENG RUNPUI neya chuan bial tu MLA pulal do ma chuan thu soina hun aneya sarkar le department malak na shang alom thu asoya matphai thlai mun le leilet nei tu te har sana to shang tuilak na chungchanga malak ngai te asoya tuna kan tuilak na tamjok ang ringot hi chu kan kham khop lowin changklung le kumhlun thei jok tura madlui khwa thei apoi mo thu asoi bok ani tin tunaya tuilian awanga bule thlai chin chiate amuna a enfia vek to thu soin madlui lian ngorngorina ati chiat ani lo thu le matfin tu luite jok tuichar lui lianina ati chiat ani jok thu le hetiang luite jok luan na mumal lo lutuk te chu mumal zoka alwan theina turin department lampo in lo shia ama te po lo la se adu thu asoibok he huna hian SERCHHIP DC Agriculture Minister le leilet nei tu te achangin thu soi chatak tak ngai thak ani bok SERCHHIP Heritage Society malakna asak KOLASIB CHAWNGPUII KHAWTHLIR chu VAWIN khan R.LALZIRLIANA'N Art and Culture Minister chuan ahong CHAWNGPUII KHAWTHLIR honna hi pastor chhona chongcha intwala manni in pulal rin thua makol ni chairman SERCHHIP Heritage Society in akai shwaya puwanal ngura VCP SERCHHIP 1 chuan inlom na thu soin pukap tluang aralte assistant secretary hne na changin report ngai thak ani a TLANGVAL kerem ruat fela secretary in SERCHHIP history ngai nom takin asoibok he huna khwalian pu R.LALZIRLIANA'N chuan SERCHHIP Heritage Society in mun hlutak cheibola khwazin tele ami puite hip tura mun an cheibol le SERCHHIP a mun hluite hum hala an thathona a lom thu asoya SERCHHIP mai ni lo mizorama kanpi le pu te sun hu hum halna chang shezel turin mi puite acha bok ani he huna hian khwalian baka khwalza om pahni pusila ramzawa advisor to CM le pukelal ruala deputy director art and culture department 10 thu an soibok VAWIN khan planning department board sai one day capacity building cum district level workshop on sustainable goals ti chu DC meeting hall SERCHHIP bursap office nei ani he hun hi pulal muan sang aralte additional DC SERCHHIP district chuan kai shwayen inlom na thu asoya pulal chuan omasha sel senior consultant SDG cell planning department ne na changin keynote address ngai thak ani a pilal ni sai SDC in training hun hi akai shwai chun zom ani he training a hian chumhalama sustainable development goal chungchang in shilfiana le NGO 10 SDG hlotlina tura anti tur shang te in shilfiana hun pusi vanlal zona consultant SDG cell planning department chuan mangin soihona hlok thlak tak nei ani bok chunhulama SDG te fung shang national state le district level man chin te in shilfiana hun man ni in Mizoram le district level la SDG masona le thlensin te thlir hauna nei ni in soin hauna hun chatak man ani bok pu RM vanlal hlua diaro SERCHHIP district in lom thu soin hun akhar ani he huna hian planning kai hnoi department IO te le SERCHHIP district ta NGO shang IO te antel ani observation home SERCHHIP-AH India ram ZALENNA CHAMPHA voice somsari pangana PUALIN lom na hun man ani November ni somni pathum khan India ram ZALENNA CHAMPHA voice somsari pangana lomna azadi ka amrit mahotsav PUALIN observation home SERCHHIP women and child development chuan children ideas rights and nutrition ti thupui mangin observation home athok tu tele naw pangtitan seminar board sai ani a he program hi R.LAL mangai sangi case worker observation home in kai shwayen home superintendent HVL ming hlut omatne na changin AKAM chungchang soifiana ngai thak ani
he huna hian pulal biak lian a CDPO ICDS SERCHIP project in nutrition chungchang soin naupangte chanlena atana chocha poimo na le nu shisialna atana eile in poimo na achu ziate le naupangte masona atana thil poimo tak tak te ngai thak ani bok Pilal Ramsiami Silo Legal Cum Probation Officer DCPU SERCHIP in Child Rights and Duties ti thupui mangin naupangte dikna chanvo shang shang le naupangin an ti ve tur an mo phurna chungchang te soin zirtirna apebok huntopa ZD la RUNPUI Counselor Observation Home chuan lom thu soina nein program hi akhar ani NIS coach TURIN SERCHHIP TLANGVAL Robert LALTLUANGKIMA new SERCHHIP chu atling kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni panni NIS coach course azir tur hian game shang shang somni panga zir theya deal tu sang ruk chuang an oma written test paltlang ten online interview an neile a NIS azir tur atling chumi zasari somli paruk anni taekwondo sit somni chau omna Robert LALTLUANGKIMA hi som parukna ain ziak ling theya achhuan khop mai NIS diploma zir tur hian graduate black belt le national championship khelto ani tur ani a written le interview paltlang angai bok NIS coach course hian main sports taekwondo baka science subject paruk sports medicine physiology kinesiology biomechanic sports psychology GTMT te ansir tel veka pas chuak tur hian semester panhi exam baka theory le practical project ziale viva te le internship paltlang ngai vek ani bok NIS hi South Asia rama sports zirna insang berle chaber ani a Patiala Bangalore Kolkata le Thiruvananthapuram te chau zirna a om ani Indo-Bangladesh border tlotura zin MJA KOLASIB district le Tlabung Progressive Society shwaitu te an income Indo-Bangla border trade tlotuma zin MJA KOLASIB district member tele Tlabung Progressive Society shwaitu te chunimin tlai khan Forest IB Tlabunga inkomen pulal ming thanga president MJA KOLASIB district chuan asam ramri dipa kanni a truck driver emotu te emolung oil of inkong andan chuan Mizoram kan buai zela heiwang hian Mizoram in mundanga changa eile bar alaklu a kacharlam dansar theilova hi kan ngai poimo ani ti in mamitlama Myanmar nen insum don ton na turpo tunhaya kan tlo to a tuna kumsom ni vel kalta achanga thom nei Bangladesh nen insum don ton na tura masona theilo hi ngai mo in kanun tlo le ani ati Tlabung Progressive Society shwaitu te chuan Indo-Bangla border trade ti puitling tura malak na in ma ason theilo chu an vei thu le thei anga ma an lo lak to na ten omzia an nei hlei theilo ti soyen munhla takachanga ronveya rontlo tu MJA KOLASIB district te chunga lom thu an soi ani Indo-Bangla border trade malak na hi naktuk lam hian amun ma tlo a zir chiang turin ruah man na siam ani Tlabung khwa tlo a thangmek KOLASIB district MJA member te chuan VAWIIN khan India Bangladesh border trade mun tur korpui chwa Mizoram le Bangladesh in rinalaya khothlang tuipui kamami chu ahmuna antlo bok ani Sinlung Hills Council Deputy Chairman Tharatan Puwanlal Siam Sangaruat ani VAWIIN khan Sinlung Hills Council SHC General Council meeting neya Puwanlal Siam Sanga kumsom hi pariat chu Deputy Chairman atan chu tu omlawa thlantlin ani pu tlang chanlian le pilal rin nungi fa palizing no pangber Puwanlal Siam Sanga hi phuai buang khwa piang le seilian ani a zirna lama kumsang hi som pasari khan nehuwa MA Political Science chatakin azawa kumsang hi som pakwa a Sinlung Hills Council General Election a kumsang hi som pakwa a Sinlung Hills Council General Election a Phuaibuang constituency achanga independent candidate thlantlin ani a Puwanlal Siam Sanga hi kaushan khotlang le po shang shanga mi changkai tak Sinlung Hills Council mason zelna atana mi chuan tak ani VAWIIN khan Nathel District SP Hovin Crime Review meeting nei ani Nathel District chunga police how tu te chuan VAWIIN khan Superintendent of Police Pulal Biak Kila Hovin Office Chamber Crime Review meeting aneya kumin sang ni somni pakha January achanga thakalta October thleng khan thu buai chi shang shang somni zialu to ne in hengzing som chula chin fello ani
Meeting ka shwai tu SP pulal biak kila chuan case aching fel chani turin taimak na nen uluk taka thil ti angai thu le danin ti tur ati le ti lo te zom angai thu soin police te chu thok ho tur ani angin malak na chin in she shat sak apoi mo thu asoi ba ka Nathial district chung police station le outpost te chu an huam chung khotina RALTLAN din mun record fel fai tak nei cheu tur le dan le shai she shat na kunga mala turin acha bok ani Christmas le kumthar vuak veta Nathial district chu sarkar thu chuak di hlotling berni tuma mala turin police how tu kal khom te chu chain SP pulal bia kila chuan sarkar in a khap thil halpua le halmoi nau pang silai lem zuar an omle omlo endik fo turin ashila internet kal tlanga swaswana do ko nga po police te hi miswal te hnunga tlan tur kan nilawa kan tlan khal zar zar angain kan inzer thar zel achula ni ti in Nathial district police te chu district dangte enton tlak ni tura tho na cha vongnung tlat turin acha bok ani he huna tarlandanin January achanga October sang ni somni pakhat chungin Nathial district ta thu boy somni zialu ni in he hun chung vek ni kum sang ni somni ain panga in an tlem zok ani nikuma posko pahni a omlain kumin hian a omlawa nikuma twal thana pakhata omlain kumina a omlo bok NDNPS Act noya nikum khan thu boy pasari zialu ani layen kumina pahni zialu ani a MLP Act noya po nikum khan panga zialu ani layen kumina pathum zialu ani bok hetila hian nikum khan Nathial district ta hian inrokna pathum zialu ani layen kumina ero paruk zialu ani a rugruk thu boy po nikuma pakhat zialu ani layen kumin hian panga zialu ani to bok ani chanle wang shat lawati unnatural death hi nikum le kumina pasari ve an omto bok Nathial traffic police chen kumin January achanga voin thlenga lir theidan bo chia an man achanga poisa an hu chu cheng sing riat sang rup zaruk somnga ni in kumin kumkal me ka thakalta October sang hi somni pakhat thlenga COVID-19 in kai shwaina dan bo chia te poisa choitling khompo cheng sing riat sang hi zakwa ani Tukin Kanram Hun South YMA Buat Sai Athlona Lekhabu Ho Thaina Kotkai Library chu Pukelal Duama Local Council Chairman in Ahong Kotkai Library hi kumsang ni somni lockdown lain mipuiril rucho phurna atan le lekhabu siar tam awareness atan kalpui ni in lekhabu an siar du zong te sarkar SOP zom chunga an kotkaya pek chin ani a hlotling taka kalpui alawni to a Kotkai Library version 1.0 ti awa ani a kumina achun somna atan Kotkai Library version 2.0 ti awa mipui adu apiang ina thlona an ho a an siar zo an da le mai theina turam halak le ani a abulchan atan ram hun south M section a hon phot ani a section dang Y&A a te kumin chungin honle tur ani ang Tukina Library honna hi TLANGVAL Bilalmal Soma Chairman Library and Documentation Subcommittee in Akaishwaya TLANGVAL Joel Zawmoya Secretary in Report apek nuwa Pukelal Duoma LC Chairman hian honna nein thutoi soina hun amanga lekhabu chat siartam hi khotlang le ram hasona atana thil chatak ani thule he malak na awanga lom ati thule library ti sangkluna atana malak puizel atum thu asoi Kotkai Library a hian mipui adu apiangin athlonin lekhabu an ho theya an siar zoa da letle mai tur ani Swadesh Darshan Scheme 2 boina hi CBI Twitter ngai ni ro seti in Mizoram Pradesh Congress Committee chuan thu chwa an siam MPCC thu chwa chuan MNF Vigilance Department le Legal Board 10 Swadesh Darshan Scheme 2 hnuaya Mizoram Tourism masona tura malakna shangshanga thildik lo le feltok lawa om ngai nia alana wangin Mizoram lok ayukta a complain an thelu ta hi Congress Party chuan lom kan ti hle a kandu athumun ni in kan shia anti Swadesh Darshan Scheme hnuaya na tho tu shangshang zinga sakor muitwai tlang skywalk le durtlang chu chaltlang ropeway project ten soi a hlo hle a heng na thon a thil dik lo om ni a soi te hi a chin chua ka chhui ni sela dan bo chiana om ngei ani chuan dan bo chetu te laka dan ang taka action lak ngei ni ro seti hi Congress Party du dan ani thu te dan bo chetu te an om ani chuan politician ani amo official ani amo dan anga malak ani mai tura Congress Party chuan angai ani anti
Chuti rualin October ni somni pathum sang ni somni pakhata Tourism Minister Purobat Romoy Roite an lungdai khomi puite lama alo soito angen Swadesh Darshan Scheme 2 boina hi CBI chuitir ngai ni se anti thule thilkal to sang te thlirin MNF sarkar thunei na hnuaya chui ani chuan digna alal lo om anti a chuwangin Mizoram lok ayuk ta hian anhena complain lut hi CBI chuitir ngai sela MNF sarkar po in CBI chui palna hi PA harsana siam lo se ti chu Congress Party du dan ani antibok Niming Khan New Delhi cham mek Pujebi Rual Singh Vice President BJP Mizoram Pradesh le Nirupam Chakma te chuan pu Nitish Pramanik MOS Home Affairs chu achena ina anmu BJP Shwaitu te hian Central Shwaitu te ruam manna hnuaya pu Pramanik himhu in India Constitution hnuaya 6th Schedule Amendment chungchang thu an soipuia an thu thlen poimo zinga chuan India Marchak State palite 6th Schedule hnuaya dan siam thatura hian in angtlang vek siam ni se ti te nomenclature chungchang te enhancement power chungchang te sit siam bel chungchang te ani Pu Pramanik chuan ADC huam chunga BJP Shwaitu te thuthlen chu an ngai poimo tur thu le uluk taka he 6th Schedule Amendment hi ti ani tur thu te lo shilin pu Amit Shah nen po an lo soidun tur thu te ashil ani heti rual hian November ni somni pathum sang ni somni pakhat khan pu vanlal hmo ka state president po in Union Health Minister pu Mansukh Madavia chu a office a hmu in Mizoram in shiselna konga chakzoka ke a pen theina tur kong sang te soipuin Union Minister chuan Mizorama zankhat riaka azin tur thu lo shilin pu hmo ka tu thlen chen khate chu azin huna a hmun ngeya ena malakpui atum thu alo shilbok BJP Mizoram Pradesh Shwaitu te chuan Mizoram mipui mamo sang chungchanga Central Shwaitu te hi andor kwal ani Khatizong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani